Besona district along kedu Karbi Aradatum Bodo Territorial Region along Dodo Nangjima Dodo Nangnima pu Athepi and Ponsi Karbi Cultural Society KCS Lapen Karbi Lamet Amai Atumpen Patirpi Ponsi Dipu Eboretum Conference Hall along Kaching Kikachethan Amai Kapadopon Laso Mai along Aluhi Manpeng HED Minister Sumronghang MP Horen Singbe CEM Tuliram Ronghang EMs MECs Lapen Kaprek Ratcharia Song Atumpen Congress ASDC APHLC Atumpen Chenglok Ongdung Hampang Song Atum Chetongdun Pinyamaya Long Son Thomalam Kachiparaipon Pinyamaya Long Kachetong Karbiang Long Arachari Asong Doan Karbi Hampang Asong Doan Lapen Jungjung Kethekeri Atumpen Lam Thekelong Pon Atengsi Pinyamay Along Besona District Alukedo Akarbiatum BTR Alu Dudunang Nilupusi Cheparaipon Lo Lapen Karbiang Long Lapen West Karbiang Long pen angtan kedo akarbiatum kisung keboy aputhak kachesong pon along Karbiang Long Lapen West Karbiang Long arlu kedo akarbiatum cerap cetodun popusi ceparai pon lo Lapen anparata KAAC ahin pen CEM akehai Tuliram Ronghang Minister Assam Gov akehai Sumronghang Lapen Karbiang Long pen kachetoidun MP akehai Horen Singbe atum ahin penta alang litum a platform pen un an ki cerap cetodun popusi ceparai ponlo Hisab keceparai pun abang lo ilitung hola so area bangke BPR ailo bangke dudun nangni tu bangsi ni dengan keceparai pun kiblo lapenge ilitung under the leadership of Tuliram Ronghang team Karbiang Lompen political social economic safeguard upon nedu government pen sedame alang ni Tuliram Ronghang sa leadership pen claim connect bonglo lamre lo carbon tadami tumi SDC pulo autonomous state demand committee paten nili jungjung pusita ke dudun jalam khilse abe isia bange BTR accord long harve kar diye farma jara abe nili ke chinete munde kapre tu bude chini bude la tham ta chok ta BTR la so accord Guru pen India government no so kecil toklong bongke Karbi pen celo kapre khai bangke hadak thang ka mention selu alai hini bangke Guru dominated area kali bude kubijo hai popar lo bongke bulude hinda kar banglang to paru thabrani kedo hill strike atum aphan government atum siding dik Amri Karbi atum aphan Development Council keseng abut inut ingtang rak a minister kapeseng long leder ji aphan khangdun pik minister okon bora pen ajoksi kapeseng long non apike Amri Development Council aphan government fund pipede high court along chesong nang se lo autonomous council anta chief abang ingtang rak a minister aphan tribe atum kapa develop ji aphan apoisa tangka pidam lote achieve aphan chena nam pereng plong akam si klem chok kiti tribe arat atum ke masor telere mas bhaja akam chekroi dunde te Amrikarbi chekroi dunde te Amrikarbi Development Council a chairman asom si case pe portfolio Bisona district arlo schedule 6 schedule pen Karbi Autonomous Council ke 27,000 amuluk aphan ke feasible candidate tahai alang litum ke dota compact area kali Karbi Anlo pen halok asong kapre nglabe aning ge hangabang ke lalo nili tum pen chenglok kato itong may kamat ha dun mega bang ke mahajong ke kongdung alido sa tomate ke thegere tum ni gya teng bolute hala dakido akar gya tum same hala BTR long dun de dat segeme la solong sini tum tak che kondun athema chesong site chunchelo chesong na polale tum same athema
ki wang dia por hot ki chun dia phan bolate che song kang ji laben ki ti plum men ji song nai me ha jang so ni tum ang bong same Mopen stame, anuti stame opinion kita ngwa, je kopia system na kopia mas stame. Lasi ऐसे कांग्रेस पार्टी इले तुम की माथा stame, इले तुम abang nona matke, non ki do boma dinsi, do nang po pusi, इले तुम opinion bangke pengcerai dono, lalu ini kehin stame. Karena bangsolan ke positif isi denglo, nasi lasso ke klaim ponji pan kacisi ke dohut, ulu te lut parai itu pacing hon akorte kaki korte injil tong dame BTR long bangke duntong te lihat si kemik pusin dari puji. Cuma tunjuk pe orang ngecek ke sundu, dari junjung mata bangke. Mujong sila BTR sengket kenengkan pocokan nengkan kebang dong gangun sina. Tapi dia lalu ke buru pe nak kaprek, inglong masuk hai cuma awal saya long malong le maraso korban ke itu observation period ke son bang adi cisik det tensi angtang dun kok nang lang kusin dari puji kasi nili pangjong pedang political party lo ba kape ka songja ko tong tamen nungge elo je dudun nang ni lapen isi lam kajulje rang le Sunit pura long, itu kacing mohon karbi korte, teman tak. Si words loco, la plain general area long itu tu si words loco, kalau kita kisung no bang kalau, anta hadal le dun loco tande kopia garanti lo itu je, me pick po. Kalau teman ada me mula tema, ini tu that ST Hills, alo. Kita nang kok lah, kayak parman tu. Boro, atum dat ST Hill punya hantu. Main nama apa macam? Constitution Central Government atau mana dah tu sih dah. Nanti mikir karbi itu mungkin nanti ST Hill ni. Apa dat istilah lo mana masih nang lerok lo belum tentu kali. Plain district lo mana ke? Karbi itu mana ke ST Hill. ST Plain ka gali, ST Hills ka gali. Pulaso lang langdang ka luplutan pampadan luplutan te. BTR ano ne dun to sita ST rito mo isama. Ako kalilo luplutan te dordam nang guri ko. Lasi eneta sunglo nili lalo BTR lo mamang ke. Dunde det si akimi ki ono mamang ke. BTR long do dunde de la si akemi karbi to mo para kusin jadi mata lasi cekroe hur lo plota de kacetana cimo nanyelam do ulang lasi nilihin penda jungjung nili sajui shadaba ke jadi BTR long do dunde de si akemi kusin nili mingje Muai dalam 20% dolang perorangan kehadian Sudipur distrik halangi thani no. Har 20% atum ke kacekroi dunji pusdo. Har tum gela bitialong ke dunji pu. Lasi hala ke dunji pu atum handa me yongsi. KCS pen ka bila mena mai. Alang itu pen nang pangum pen ini tum damela tum man than sin mundam nanggi. La pendak political party ke doana tum damet thanu nanggi dudun de das kemi. Laben ini apa thang de non la BTR record ke kuita before assembly election. La sili tumta plan disya kal dia tumta isi opportunity nangi give and take. Ni tuma panda satellite council nang pinang ko laben itu nang jalan ko pulang na jadi ma puli nama natin. La si etena tuma muhata thala minister ke hai ka kar dia tum gitu long kris ya disi long tu. Lasili tumda satellite council ke hang dia panje nili tum dar gelong tum mas council minister ke hai pen jenglok MLA ke hai tum la pen ke MP ke hai nili tum dar ninga plong pen nang kerapun po se la tum ha lam jak na silo la pen nang tum den district tum mate e private si donang po don ke
plan list ka tumda kape a group to ko ti lasi plan list ka karbi tuman ta isigat dolo plong te nil tumda me nanga cerap nanga tutun bangke joy ke ko Nakar yang long lang ke belek lo hai sudah ada plan list ke dokar bi tuman ye climate jong si dolo plong te nil tumda me Delhi ka me dispute ka me man pe ke nil tumda me pressure group apa ke nil tumda kidun pola pen pressure group ta nilo nil tumda thang mata nang cerap te tutun pola pen nil tumda nil ko ti lam ka na silo lasi development account da itu kan kalau tu mas konsul ke tangkap poisa komre lasi otonomous ke hangbom lo lasi la bisunat sariali kami non 70 crores bala project do mon December lo ke panceng dampo la pen ke nili chaipuk san sukhi lo dada community hall ki dalo open space ki dalo lasi akapre non hujai lo kami lagi bon ki bom lo lason data si Wala dat nogawang tadi itu malong lido kan hostel do dat kami kapit hegi pan aceh sudo lai kami klaim pon je pan itu kan autonomous council pen klaim pon po lasi pini mesema tinta kolektif opinion dan sebenarnya ke final decision nang ke biar tu nang lo pulo la bani ditani aklong pen nang tumpan nang ke don dum lo la pen ke bang jiang ni anda minta nang cerap itu dum buku lam cak ke sini lam tington karo civil organization, lapen student organization, lapen intellectual, lapen ke tim Karbi Anglong, minister pen Chenglok, MP pen Chenglok, MDC ke doan, pen pini bangke, dak ciperai lo, je BTR long ke dudunde, lapen satellite council le hangnang pusi, asong ke doan da pini cekrojir pen si, pini bangke lamdon, rai pun lo, coklo bo. Karbi Lameramai, Lepen Karbi Cultural Society, Kapater Pipon, Bisonat District Arlo Kedo, Akarbi Atumapan, BTR Kapaklo Ponji Aputak, Pini Chingwai Ching Sai Ponlo, Silabangso Akachingwai Ateng Pen, Pini Kado Vecherai Ponlo, Kacherai Gala Henloje, Karbiang Long Chotkali, Karbiang Long Benangtan Kedo Anak Karbi Pini Chetonglo, Chetong Pen Chingwai Ching Sai Si, Je BTR arlo kidudun akenang sot kali lepen dudun nang ne pusi pini amai long cerai pon lo lepen hini bang ke cerai bang gala hello Karbiang long penang tan ke doa Karbi tu makisung siduling apu thakle punon satellite council apu thakle punon kadu kabe Karbi che mane che don pet pen chingrup pet pen che songrap pet lo nang pusi pini chingrai pon lo lepen anpar pini li tumalong Minister dado, MP dado, CM dado. Se Karbi Anglong Autonomous Council, Assembly, lepen PR Parliament. Hala an sitame kado ka vela pini kachingwa yalam the kapapon je phan ta pini amai long cherai pon. Pasening khelo la so teng yong si litumining isiber dodam klem dam bulodang te ke bang jelang apor hut Karbi atum eklai vet do kontek po pusi niliba. West Karbi Anglong number 4 Rongkhang constituency Kaparopon Doloni committee hall along BJP ato mai Kapadopon Bangso mai along Bimol Timong Pensi mai Charipon Lapen Bangso mai along Aluhi Manpeng Kachetong Dun KEAC MP Horen Singbe BJP West Karbi Anglong district Amaipu Rajiv Ronghang numbering koi Baita Langsu Dr. Mansing Rongpi Chairman Tarjen Langthasa Pencheng Lok Ongdung BJP Asongjapo Asongjapi Lapen Kethi Keding atum Chetong Dun Bangso mas joining amay along ASDC lapen Congress asong kiklem abang pubang piatum amitang asong along aning kachethe avedet lapen amitang asong kiklem kedam aning kedok dedet ajok piniladak number 4 Rongkhang constituency along kedo Congress lapen ASDC atum chingrum petpen bang pharu kethom rap like bratrok si aradatum BJP asong along chepa ogdun pinila somay along ingsamjin pen mai pachunpot Jengkha pen Babu Teron Karbilong Ria Birtalong Birtanang Pali. আজি মাছ জইনিং হৈছে আমাৰ 8 নং ৰংখাং মণ্ডল অধীনত 300তকৈ অধিক পৰিয়ালে নিজ দল তথা কংগ্ৰেছ আৰু এছপি ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত চামিল হৈছে যোগদান কৰিছে গতিকে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ বা এইটোৱে প্ৰমাণ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে বা চৰকাৰে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তুৰাম ৰঙাং নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলঙত আৰু এই 5 নং ৰংখাঙতো বহুত মানে ৰাইজৰ আঁচনি ইয়াত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু ৰাইজে এই আঁচনিবোৰ উপভোগ কৰিব পাৰিছে
সাব্যস্ত কৰিব পাৰিছে, যাৰ বাবে এই আঁচনিবোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাইজে যিটো পাই আছে এটাৰ পিছত এটা আঁচনি, গতিকে বিজেপিৰ কাম কাজ দেখি ৰাইজৰ কাৰণে যে কাম কৰি আছে এই দেখি আজি কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰি আৰু ACC দল ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত আজি তেওঁলোকে যোগদান কৰিছে। গতিকে আজিৰ এই সভাটো বিশেষকৈ মাছ জইনিং প্ৰগ্ৰামে, আৰু মই ভাবিছোঁ যে এতিয়া ইলেকশ্যনতো আৰু 3-4 মাহ আছে, আৰু আমাৰ সংগঠন ফালৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই মানে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, কিন্তু প্ৰস্তুতি চলাইছে। গতিকে তাৰ আগমুহূৰ্তত যে ইমান 300তকৈ অধিক পৰিয়ালে যোগদান কৰিছে, গতিকে অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ 5 নং ৰংখাঙৰ পৰা বিপুল ভোটত আমি ভোট দি জয়যুক্ত কৰাব পাৰিম। ছাৰ, আজি যি আপোনাৰ কংগ্ৰেছ আৰু ACCৰ যি ব্যাপক খহনীয়া হৈছে, এই খহনীয়াৰ ফলত আজি প্ৰায় 300-350 ঘৰ পৰিয়ালে জইন কৰিছে। এতিয়া আপুনি সামগ্ৰিকভাৱে কি ভাবে যে এতিয়া কিমানমান ভোটত ৰংখাং সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলটোৱে জয় কৰিব পাৰে, কিমান চাওক, যোৱাবাৰ MP ইলেকশ্যনত আমি 9000তকৈ অধিক ভোট পাইছে, কংগ্ৰেছে 3000 চামথিং পাইছে। গতিকে আজি এই সভাতে দেখোন 1400 মানুহ যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ আৰু ACC, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা। গতিকে এতিয়া 2000ৰ ওপৰত অলপ আছে, কিন্তু এই 3 মাহত আমি এইটোৱে টাৰ্গেট ল'ম, এইটোৱে আমি কৌশল ল'ম যে বেলো 1000ত যাতে কংগ্ৰেছ পায়। আৰু চাওক, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চাওক, এই বিহাৰৰ ইলেকশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এতিয়া ৰাইজে TV নিউজ চাই, ছ'চিয়েল মিডিয়া চাই সকলোৱে এতিয়া সচেতন হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা কেনেকুৱা, অতি শোচনীয় বুলি গম পায়। এতিয়া বিহাৰৰো হাৰিছে, আৰু এতিয়া অসমত যিটো ইলেকশ্যন হ'ব ইয়াৰোতো বিজেপিয়ে জিকিব। গতিকে কাৰ্বি আংলঙতো চৰকাৰ চলি আছে, ইয়াতো ধৰি লওক কাউন্সিলতো বিজেপি চৰকাৰ আৰু 2 বছৰ আৰু চলাবলগীয়া আছে। গতিকে সেই দেখি কিন্তু ৰাইজে, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলত থকা ৰাইজে বা অন্য মানে বিৰোধী দলত থকা ৰাইজে হতাশাত ভুগিছে, আৰু যাৰ উদাহৰণ আজি এই সভা। তিনিশ পাহাৰী জিলাত আপোনালোকৰ দলৰ স্থিতি কেনেকুৱা আৰু কিমানখন আত্মসংখ্যা? ইয়াততো দেখোন দলৰ স্থিতিটো আৰু ক'ব নালাগে, যিহেতু যোৱা লোকসভা ইলেকশ্যনত এতিয়া নৰ্থ ইষ্টত হায়েষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ হিচাপত মই পাইছোঁ। গতিকে 5টা ছিট আছে, মইতো ভাবিছোঁ কমেই হৈছে, 5টা নহয়, কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও কমচে কম 10টামান LA ছিট থাকিব লাগিছিলে, তেতিয়া 10টাও আমি জিকাই দিব পাৰিলোঁ। এতিয়া 5টাটো আমাৰ কাৰণে একো নহয়, এইটো 101% এই কাৰ্বি আংলং, ইষ্ট কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও 5জন যিটো বিধায়ক আছে, এই বিধায়কসকলক আৰু অহাবাৰ নিৰ্বাচনত আমি পুনৰ দিছপুৰলৈ আমি পঠাবলৈ সক্ষম হ'ম। থেংক ইউ।